Hiyang kay Panginoon malanwaw na ragsawon Pohnpei yung waw kisunan kan kunana lang kunan kanyin ko waw choro rang sabal machayan kop na karyang kop na speaker and legislature song ko kung labalabakan nan kanyin siya momot sa government o John Pohnpei yung sab pejawan ko kuburan karasang nan sabal machayan rangan Rahnwet ngay sa ni Nicolas maban pejawan kalile kuburakan Hautaban sa Pohnpei Rongen Rahnwet. O yacara labin sa Pohnpei Rongen Rahnwet, Micronesian Protection Ban Bajawana Wali Program and Challenge, Korea Government and Wing Kiji o Wing Sagos Bajawana Leti Sawas Tapwat, Sang Government and Wing Japan, Kosilo, Men Kabasa Mabitokan sila kabinsalit sa mga COVID-19 sa tuwaw, o kabayo sa Pohnpei ran masalaman Pohnpei. Rong sang kolonya wing Pohnpei, kanyen rong nan sa Pohnpei region Pohnpei. Pejawana natin rong, may kasalita may Micronesian Protection, pan pejawan hapani program and challenge, o paluwaj men pejawan sa karaku wing sab, may miya pamato ngayong competition neo Mepalian Micronesian Production men pejawan kalile wing. Nan siya komotong watch pejawan cut challenge. Hepit medal saman challenge tagsakiskan. Meaman naramas tapin na naramaseo. Chungalen ki karasapa songkol. Kanap o pilkap magic trick. Te akmanaman. Te song chaykan Mesang challenge tagsakis naman aramas tawin na aramase. Competition watch pan niyawi ni February sa Wanawan pan watch te sampung watch. Wasa iye ni Spanish Wall, Colonia China Friendship Chim mepacho ni Spanish Wall o langong waypapan. Hirapay mepal watch mensay mepit ramen siyay watch. Kaya wapit registration at chumalab sa office chikan menyang pachang men kabasa may registration kan niya o pan pachuan size. Pachan waran morning chalay sa limang kurup ta manaramas ta individual. Mechang men kasale challenge me rajmalanti. Karya pan niya kisakis the price ang kategori te kaka sido menyay kayo Best Performance, Koreans, Most Creative o Kasilu, Most Pro Energy. Kasilu na listen song kan depan miyaw ni Rano, eyo menyay put the tent, pilpan open ang business chikan, ren pejawan niyang kasale, open nachki kamera pain men nachki. Ang match, repan pinananet, ran register o pil isais tuwacha chalay sa limang kung kasto o nachki tagasale songkan mayang business kan ta office kan kuborki last year time ta kulakan chapta ye no yan match sang kulakay sa priyawle kulaklimang pilpan tauli ong right business kan pan nachki songkan me remen nachki prano o pan langata o langalang low right pain closing. Sample payo ye ansaw na challenge the cut challenge wacha pan chapta. Kalak code o song chikan koros. Irailakan me register pan kapare nirana. Iyan saw taglak me pancha. Komkak tekar nan pan telefon siluryaw saro na isaklimaw saralimaw ang mga ichingkan, tagongkap tatong email, micronesianproduction@gmail.com. O sang niyo pa na Palian Physics Radio, FSM Telecommunication, o Palian Micronesian Protection, tatokan ka challenge watch, pansansan ng sa Pohnpei region Pohnpei,
468 AM Kit Pohnpei Saktual FM Radio Wali Saktual Pointisu Cable TV Channel Riay Sakriang Pohnpei Public Broadcasting Corporation YouTube page or Facebook page. Korea when sabon machay ron Rahnwet palian ron nan sabon machay region Pohnpei pajuana na tiyong ron ni February isu wan pamilya kakriya sa Korea makasalita men pasi en wen Japan nan wen Pohnpei epesa pajuan tara rajungal sawas tafan taong government en wen kichi me paspacha ni chala isinen walikat silubus silu met me Japan project and tupsokoy when yang apali o kamakaleta o kamawian na warawar aror o taukan pen kaknyang kolokol makalakal yan mo inkichi. Fund te sawaswatch Pachpacho te Japan Grant Assistant for Prosperous Human Security Project some government and in Japan. Project watch ye portable swamil, crane truck, oil excavator tapulsosa. Nanyakan tatakan kasarawayan sainan, fante sa waswatch, lukan na laban mo yung kichi. Walsan tanwal pachawan mo niya chuman, katong kalangan ang magpasataran mo yung Japan, nan mo yung Pohnpei episod, o kasaleta, me, tupsawan sa waspukasutan paninanin. Sawasawatang mauray chon mo yung kuchi, puweki. Hoto na ray pan tatong kusaman tupsaw kach. Tatok kukach, o ebil pachuan kamelele me tupsaw kukach paninin sawasa. Tek kamawi alawasan kausanakan en nan mo yung kuchi. Nan muya pan tatok kach, fante sawas, bil pachuan muyawi, ang government en mo yung sakas me pachapan. Project and carpet truck o dump truck ang government and wing sa cost ng wing Pohnpei episode may patch-patcho. Ni chala, lok silinen takot, isak tayo, pan cross, assistant for cross-road human security project sa government and wing Japan. Met kwen sa wasaw yung mapali, makalakal and wing sa cost. Kasuluan sa palmachay mga Rahnwet men kabasa mapitokan sila kapinsalet sa mga COVID aktual. Panimakan pachawan na pali itokan sila kapinsalet sa mga COVID aktual. Men pachawan sa karako ay may ramasan Pohnpei kan. Magkakaroon ng coach kita pachawan tokan sila kapinsalet sa mga COVID aktual. Sang sari, samparay sa kulimaulay, samparay sa kuso, o sang ray laramaslaw, samparay sa kuwalu bachota, o pilpachukan sansan, may ray niyakan melisinyan. So, tsaka kanya ang coach kita bachuan nale, tokan sila silwatch. Tokan sila silwatch kan, bachota publical, palpanian manhunian Pohnpei yung dispensary yan kolonya. Palian publical kan pachuan restak lakwal uniman sang lalkulak nimaunin sauchuk sang niyot lemialan. Paspilpan pachuan restak ran kaunap sang lakwal walak niman sang lalkulak silu moran sawas. Koras naman yang coach kita pachuan tokan sila kapinsalet sa mga COVID aktual. Pananane au tetat taropet mon tokapan pachota. Tokan sila kapinsalet sa mga COVID aktual, which kinuyang nagkaangan pilpachawan sansan. Me Rahnwet kichay sa palman ko niya sila silo. Matar na vaccine Chinesa no Pfizer me ang raisarikan. Ang matar na vaccine kan pachota pakriyaw nan rairan gay sa kwalunan puma. Johnson kan pachota pakiyocham o Pfizer kan pachota pakriyaw nan rairan gay sa kayunan puma. Sang nakaway kan palian US Central for Disease Control, uniyan sila kapinsalet sa mga COVID aktual,
Soja kabar o apol para paspacho ni present twice of tayo poncheo. Nan robot pachota sang kanyan Pohnpei State Vaccine Administration. Kasalita meneleto. Ni pagpor waluan pari apatria sa kriyaw raila mas en Pohnpei kan me. Kachkiya tapachumana tokan silasin. En kabin salita sa mga COVID sa tuwa. Kanyuan tokan materna. The primary dose, Raila Ramas. Riyanan riyab kutuwak tuwamen, metas passion present voice of limao. Koryangan tok the second dose, Raila Ramas. Nen riyab kutuwak kuwanek riyaman, metas passion in person. Limay sa kwalu, oy Raila kan. Mekochin te pachuwanek tokanch. Sila sanan no maternay Raila Ramas. Nen wanakut. Wala kami siman may batch-batch person si sa kuso. Rahnwet Pohnpei kachin sa konman kumunian modern na may sakayo, chansa no munian Pfizer, silikat wala buke. Kain sa klaan sa konmatchay mga Rahnwet siya iran masanlangan Pohnpei, ulal pan batch-batch pit silupon siya kulang suminit, ay isa kuso ni Mansang, umangalangal pan batch-batch. Nipit siya point pa yung kulang, isak niyan minutes na may isak wano morin sa waso malangan. Tan patch-patch ni pit silupon silukla wano minutes isak limang nifo. Rahnwet ang pan patch-patch ng tungan kaliyapang o palimasa ninat isak limang lalwi isak loklikon tayo na pan patch-patch ni pit sulal tuwa pan tabakon o pan kap niya marmarakan kachaw. Ninsaw siya pan patch-patch nan tungan pali apa mo palimasa ni natin isak limaw niya isak ilog lakin tayo na pan patpatsa ni pisi sulan tungaw pan tabakon o pan kap niya marmarakan kachaw niya pang len niya naman pan patpatsa nan tungan pali apa mo palimasa ni natin isak limaw niya isak ilog lakin tayo na pan patpatsa ni pisi sulan tungaw pan tabakon o pan kap niya marmarakan kachaw kayan so ran kaunap ang pan patpatso ni natin isak limaw niya isak ilog tayo na pan patpatso ni pisi sulan tungaw pan tabakon niya nga marmarakan kachaw o pan kap niya nilanan sapan walang namuran na yung patpatso ni Tukari wali sa kisu walang namuran Rahnwet patpatso Nitigur wali sa kayo. Pohnpei para sang pachpin glak wano, minit sili sa wano tao ni sa uchi, o pan prom sa lang pachpin glak wano, minit sili sa wano naman sa nakaw. Ngayon ko yung natyakan o tabayin sa konmatchay mga Rahnwet, kalanganin kuburan koros o kasalin.